U stovarištima ogreva AD član Keramika Jovanović grupe možete pronaći sve za vašu kuću na jednom mestu. Kompletan građevinski materijal, elektromaterijal, kupatilsku opremu i nameštaj, keramičke pločice i sanitarije, boje i lakove, hidro i termoizolaciju, profesionalne i hobi alate kao i ogrevno drvo i ugalj. Stovarišta Ogrev kontinuirano vrše ulaganje u objekte i opremu, pa kvalitetan i bogat asortiman robe uz stalne akcijske popuste obezbeđuju brojne zadovoljne kupce. Novu akciju koja će trajati od 11. do 18. maja predstavio je Dragan Stanjević iz izložbenog salona Ogrev Stovarišta koja se nalazi na Lazarevačkom drumu. Ovo nedeljna akcija u Ogrevu i donosimo nove proizvode, granit, marmo, black white, 60x60 po odličnoj ceni od 2199 dinara za kvadrat. Lepak za pločice Weberov fleksibilni Tixogel po ceni od 1200 dinara za džak od 25 kg. Kada Komodo 185x90 kolpina po akcijskoj ceni od 143.004 dinara za komad. Ter papir u rolni od 10 kvadrata po akcijskoj ceni od 197 dinara i 60 para za rolnu. Garažna vrata više dimenzija Hermanova po ceni od 39.900 dinara za komad. Pored toga nudimo, kao što znate, u Ogrevovim prodajnim objektima gips karton program u kompletnu, tako da za ovu nedelju akcijski nudimo gips kartonske ploče od 9,5 debljine po ceni od 159 dinara za kvadratni metar. Pletivo univerzal, više namenski upotrebljivo za ograđivanje, po akcijskoj ceni od 99 dinara za kvadratni metar. Imamo dosta dobru ponudu alata, znači ručni alati, pa ovu nedelju nudimo grabulje po ceni od 259 dinara i 90 para za komad, izuzetna ponuda lopata po ceni od 194,40 dinara za komad i držalje za sve to po ceni od 140 dinara i 40 para. I dalje imamo dobru ponudu cementa, tako da akcijski nudimo domaći cement po ceni 13.590 dinara za tonu, odnosno uvozni cement po ceni od 12.590 dinara za tonu. Naš favorit za ovu građevinsku sezonu, Neymarov blok 25 za gitar za zidanje, po ceni od 29 dinara i 90 para. Kao što znate, blokovi se uplaćuju u Ogrevu, a paletno se podižu u Neymaru. I dalje smo u akciji što se tiče oblačenja vaših objekata, demit fasada, pa kažemo od 5 cm, 8 i 10, petica u akcijskoj ponudi u kompletu sa svim potrebnim materijalima do dekorativnog maltera po ceni od 699 dinara za kvadratni metar, osmica 899 dinara za kvadratni metar i desetka 999 dinara za kvadratni metar. Svu kupljenu robu u Ogrevu možete platiti gotovinski, čekovima građana na 6 mesečnih rata, putem administrativne zabrane, penzionim čekom, kao i svim vrstama platnih kartica. Stovarišta Ogreva nalaze se u Železničkoj ulici bez broja, na Lazarevačkom drumu bez broja i u naseljenom mestu Melenci, u ulici Vujice Vujanova bez broja. Svojim potrošačima nude kupovinu kompletnog asortimana robe sa prevozom. Ukoliko želite da ih posetite u gradu, to možete uraditi svakog radnog dana od 8 do 19 časova i subotom od 8 do 14 časova, kao i u Melencima radnim danima od 7:30 do 15:30 i subotom od 7:30 do 13:30 časova.